بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أمتك أبطال من سلسلة برنامج تبلغ من جندوا مها لبتي مسلمة خنا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مهاتنا رون من ميوني مسلسلة فان سيرفيس برنامج جنستيفا. أول من مجنستين فان سيرفيس برنامج على على فواني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه متوير صحابين تنين إبيكالون دنيا تبانيكم سورج غفابر خبر الله جمع نبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوا فوا باي بيكالون حياة برج متى. يقول أول من مهاتنا مجنستيني هوس فريهم صحابين واهكتا. هذا مي برنامج فشكين دين أول مجنستيني ما متويري صحابين تريجا إبيكامدون دنيا تبانيكم إبيكامدون نكي سورج وانت فرينكم غفابر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دبوا فوا باي إبيكامدون حياة برج متى. كميكس فريهم صحابين فدين أنهن صحابين نكيبس مي إسلام دينو دفاعوغا مسكة بلوكورفي ماتيفيري باي آده الله سبحانه وتعالى إكلانج مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة تاعن فنوي أنهننا فريهنون غاتا جنينا إنسين غاتا مسكولنا زوانون غاتا إهن كمو فرد مدوهم فريقين بس مي إسلام دينوغا مي إسلام دين كوريروموغا مي إسلام دين إيمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بولموغا أنهن صحابين دكا وفاواني فريهم نموناي نتيجة غوتون أنهن صحابين تريغا بس إبيك مدو دنيا تبانيكم سورج غفابر خبر دبي فاوا إتا بيك مدونة إبوي إجتني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه وريها أمي كمدونة كي سورج وانت برين كم غفابر خبر الله سبحانه وتعالى وني دبافا أي ميومتك مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم جه أمي كمدونة دبافا وامتي بري درجة. يقول تعمل مسلسلة من برنامج أمي بدأني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه أمي كمدونة فاها كل ده أمي كمدكب آده إكمنايكي دوها كويس فرض فسنمادو كورما كانوا لا آده رمضان مهجة فرض روده في مكابس ندا سورج والنوافا ماتيبري صحابية أنهم بيكمدون تريجا هم من وداع النوا بيكمدي آده نهاية سبب دبيفون هتكو في دانه نمادو نكو رود نهي فسورج مية كفتي في دانه أول من مية كوريا جنستي فاوانه أنصاريا صحابي بيكالي جواهكا آده إكالي فان إسلام وداع ගන්න විදුවහු එක දේපාන ශහීද වඩාගතුමුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක දේපාන ස්වර්ගයේ ගුෆාවර කම ගනියුමේ මින්වර කුරෙව්වි මිය දල්වන් මිවාහක දක්කා සහාබිය අන්හි බේකම දකි එකමනා ඉස්ලාමයේ ගොතුගා ගාගණක දිහවරක හර හේද කරවා ෆාවා බේකමද නමස් එකමනා අවහාරේ වඩාගන්න විරු ඉස්ලාම් දීනුගේ හුකුම්තකේ ශරොයි එහෙන් අලුකන්තකේ ඒ ෆෞදු නුකරවාති එකමනාය එකන්තත كرباك جه ودا نوغنبي عاد يا خلافه كمان جه وداغتي اسلام دين فشگن اوغتو رسول الله صلى الله عليه وسلم حمايه كودين එකදේග ෆාන හිවර දෙවන් එකදේග ෆාන ආයකෝ ජෙහි වඩ එකදේග ෆාන කුරුමති වේ කොම්මේ දතිකමක උඳගුදෙග්ග එකදේග ෆාන තසල්ලි කොද්දි එකදේග ෆාන හිවර දෙවුම්ගේ මතිවර දිම්මා ෆුල්ලෙවි එම්මෙ ෆොර්තම මි උර්දරුගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ගෝවා දෙවුම ඊමාම වඩාගෙන්නේවි هذه مسلمة كأنه فرتم فداء النبي متوري بيك مدكي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. هذه خديجة كفان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فرتم أبيك مدو نكي خديجة رضي الله عنه. هذه الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم دبوا فوا داري كانوا لا داري كمبلونج ترين إبراهيم كفان فيوا إهن هوريها بيفلونج ماما فلكي خديجة رضي الله عنها. أدي إكمنا في وداعن فاوني رسول الله صلى الله عليه وسلم إكمنا يا كامل بلباعن هيد كربي فنسبيس أهر تريجا يتروهن إبس بكملك رسول صلى الله عليه وسلم كافنا بلباعن نوجن هم يكن إكمنا ياكو إفنسبيس أهر هيد كربي. أدي خديجة رضي الله عنها إسلام وداعن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وهي باوا لبا رسول كماجن فرتم فنو مدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرتم إيمان بي مسلمك خديجة رضي الله عنها. هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم برهيت لوداع النبي بيكم ذكي خديجة رضي الله عنها. هذه كمنا أظهار وداع إتدوه بيتهم
ವೀರ್ವೆಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಿಪ್ಪುಳುಗ ಇಕಮಣ ದೀಪವ ಕದರ ಲೋಬಿ ದೊಯ್ಬ ಫಂಡು ಕಮೆನ್ ನಾದೆ ಎಂವೆ ಎದ್ದುಹಕು ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಇಕಮಣ ಅರಿಹುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಖದೀಜಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾಗೆ ರಂಗಳು ವಾಹಗೆ ದೆಕ್ಕಮು ಇಕಮಣ ಆದೆ ಅಂಬೆಗ್ಗೆ ನುವತ ಅಂಗ್ ಹೆನುಂಗೆ ತೊಬಿಯೆ ನಿಯಾ ಕುರಾಕುತಿಗೆ ಸಮು ಇಕಮಣ ಅಖೀರತ್ತಿರಿಕೆ ಉಫೆದಿ ವಡಾಗೆನ್ ಖದೀಜಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಮೆದು ಬೇದಬಿ ಬಹೆ ದಿದಾಳು ಹುಮು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ එකම ಕೋಫಾಯಿಸ್ ಕೊರೆವ್ವಿ ಆದಿ ಹದೀಸ್ ಫುಲ್ ಕೊರೆವ್ವಿ එකමනාಯಕಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ತಿಮನ್ ಕದೆಗೆ ಫಾಣ ದೌ ಕುರಿ ವಗುತು ತಿಮನ್ ಕದೆಗೆ ಫಾಣ ಈಮಾಮೆ ಬಡಾಗಿನ್ನೆವಿ ಮತಿವೆರಿ ಬೇಕಮದಕ್ಕೆ එකමනාಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏ ಬೇಕಮದಕ್ಕೆ ಫರಾತುನ್ ತಿಮನ್ ಕದೆಗೆ ಫಾಣ ಧರಿಂಗೆ ಮತಿವೆರಿ ನುಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿಂಬರ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ එකමනාಗೆ ಫರಾ ಪುಳುನೆ ಆದೆ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮಿಫದೈತ ಫضله خديجة رضي الله عنها دي بداعم فاوي مفديت الشرف خديجة رضي الله عنها دي بداعم فاوي أدمي هريها شرفك هريها ما تبري كم جيتورم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أريها بداعم مي ذنوني الله سبحانه وتعالى خديجة رضي الله عنها سلام وهي كربيه أدي كمناي وفاوري خبر الدبوما وهي كربيه أدي خبرك كبابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ಅರಿಹುಗೆ ಬಗುತ್ತು ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಇದನ್ನವನಿ ಇಕಮನಾಯೋ ಸುವರುಗೆಗೆ ಉಫಾವೆರಿ ಖಬರು ಕದೆಗೆ ಫಾಣು ಖಬರು ಕುರವ್ವಾಶೆ ಹಮಕಶವರು ಇಕಮನಾಯಟ್ಟಕ ಸುವರುಗೆಗ ಮುತುನ್ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರೈಫಾವ ರೀತಿಗೆ ಎವ್ವೆ ಇಕಮನಾ ಎಗೇಗ ಎವ್ವೆಸ್ ವರುಬದು ಕಮೆ ಆದಿ ಎಗೇಗ ಇಕಮನಾ ಹಿಂಹಮನು ಜುಹೆ ಎವ್ವೆಸ್ ವಾಹಕೆ ಇಕಮನಾ ಅಡು ನಾಸವಾಣಿತೆ ಆದೆ ಮಿ ಹದೀಸು ಇಕಮನಾಯಕಿ ಸುವರ್ಗವಂತ ವೆರಿಯಕಂ ದಲೀಲು ಕೊದ್ದೆ ಅದಿ ಏಗಿತುನು ಇಕಮನಾಯಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬದಕ ವೀತಿ ಇಕಮನಾಯಕಿ ಸುವರ್ಗವಂತ ವೆರಿಕಂ ಅವನ ಮಣ್ಣೆ ಹಿಂಗಿಂದೆ ಹೆನಿ ಅವನ ಕುರಿ ಮಿಸ್ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಶೀರು ಇಶಾರಾ ಕುರಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹುರಿಹಾ ಅಂಬಿಕಂಬದನಕಿ ಸುವರ್ಗವಂತ ವೆರಿಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲವ್ವಾಫಾ ವಾಕಂ ಏ ಬೇಕಮದುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದಿವ್ವಾಫಾ ಮತಿ ವೆರಿಕಮಿಕ್ಕ ಕೊಮ್ಮೇಕಸ್ ಅದೆ ಖದೀಜಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಮಿಫದ ಮತಿ ವೆರಿ ದರಜೆಯಕ ಮಿಫದ ಮತಿ ವೆರಿ ಮಕಾಮಕ ಮಿಫದ ಮತಿ ವೆರಿ ಕಮಕ ಮಿಫುದಿಗಿಂದಿ ಕೀಬೆಗಿಂತು ಅವನ ಬದಾದಂಬಿ ಅದೇ ಕಮಗಳ ಮನೆ ಫುದೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಗೆ ಮಚ್ಚ ಎಮ್ಮೆ ಫರ್ತಮ ವಹಿ ಬಾವಾದೆ ವಿದುವಹು ಕಂತ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಗೊಯ್ ಅದೇ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ರಿವಾ ಕೊರವಾ ಫವೆ ಎಮ್ಮೆ ಫರ್ತಮ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ವಹಿಯಾಗೆ ಏಕದೇಗೆ ಫಾಣು ಅರಿಹ ವಡಾಗನವಿ ಹಿರಾಯ ಕಿಯುನು ಒಹಳಿಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಇನ್ನವನಿಕೊನೆ ಏಕದೇ ಫಾಣು ಗಿನಿಕನ್ಯಾ ಇನ್ನವನಿಕೊನ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಎತನ ಫಾಬಾ ವಡಾಗೆ ಅದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಗ್ಯಾಕೊಳುವ ಹಿಪ್ಪೆವಿಯೆ ಅದು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರೆವಿಯೆ ಫಅಖದನಿ ಫಗತ್ತನಿ ಹತ್ತಾ ಬಲಗ ಮಿನ್ನಿ ಜಹದ್ ಅದೇ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ವಡಾಗೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಗ್ಯಾಕೊಳುಗ ಹಿಪ್ಪವ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಫಿತ್ತವ ಲೆವ್ವಿಯೆ ಎ ಫಿತ್ತವ ಲೆವ್ವಿಗೆ ಬಾರು ಕೊಮನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ನೇವಾಫುಳು ಹಾಸ್ವೆ ವಡಾಗೆ ಅದು ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗ ಹಶಿಕೊಳ್ಳ ವರುಬಲಿಕ ಹಿಸಾಸ್ವೆ ವಡಾಗತೆ den yeffahu jibril ki faal timan kale faan du kolebbi adi yeffahu timan kale faanu arihuga tin vidalu wiye kale faanu kiwa vidalu washe den timan kale faan hadis ful korebi me ma nabi qari timan kale faana ki kiwa vidalu wan danna mihen nune ebehi timan kale faana ki liyen ken nudanna mihe kime den anek kaves jibril ki faan hama devana fahara timan kale faanu ga hashukoluga hippawa timan kale faan fittawa lebbi adi yeffahu timan kale faanu ge newa has vejjuma dane egotuga timan kaleege faanu gaaga jibril alayhissalam timan kaleege faanu fittawada wah bhetteviye anek kas irukolu timan kaleege faanu duukollebbiye adi hama kurin denne veguta timan kaleege faanu arihuga kiwa vidaluma idi wadaga time den timan kaleege faanu hama jawab devime ma ana biqari timan kaleege faanu ki kiwan enge mihen nunime ebehi timan kaleege faanu ki ummiya mihe kime ebehi dien ki danna mihen nune den jibril alayhissalam egoda tim faharo kanta koroma fahu den hadis den vidalu wiye kale fan kiwa vidalu washe den iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mi suratu ke furtuma fasai kiwa vidalu debbi den yeffa jibril fanu timan kale fanu kurimatin gelli wadagate den timan kale fanu ganna kore vibirum hole nukumegi ai timan kale fanu ge kola ade khadija radhiyallahu anha ge kola wadi wadaagati me effahu timan kaleege faanu khadija radiyallahu anhaage gaatuga dennevi me zammiluni timan kaleege faanu hashkoluga macca raja aluwa timan kaleege faanu faruwa devvashe timan kaleege faanu faruwa devvashe
den Khadija radhiyallahu anha ebbe suwal kurmen neti ekadege faanu idi wadagen vikantata koddebbiye adi ege irukole fahanuwat ege bagottake fahun timankadege faanuge biruwerikam a timankadege faana kurmati fawa biruwerikam fida diyumu Khadija radhiyallahu anha timankadege faanu ekantata vi gotuge wahaka kiya devvime adi timankadege faanu denne vime timankadege faanu nafsuge macca miharu eba birugane den ebagotu Khadija radhiyallahu anha vidalu vipaspurtu be adwasawa ekade ade riwayatu ganne ebagotu Khadija radhiyallahu anha nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukhatab ko denneviye wallahi la yukhzika Allah abada Allah gandi bunme hamakasharun duha ko skadege faana diragote Allah subhanahu wa ta'ala medvir nukuravane adi e rasul sallallahu alaihi wasallam e rasul ekkamuge khabaru emme furhim gotuga inge wada nugane namis kiwegen ba Khadija radhiyallahu anha mi pada wagutek gaves egotay vidalwi ade e fo Khadija radhiyallahu anha ege saw bayan ko divani ekamana dannawani kadege faanu ki rahimuge gulun gaam ko miistakunna ehi tere wada gannawa adi kadege faanu appuluga menuwi eche nuwa hindu echaka mihego endige atujjukama baanama ecche kadege faanu emiheka raddu koddevvanuwat devva bekada kime adi kadege faanuga ariham miheko mehmanne gotuga faaba fikama baanama emihaya mehmandari ada kuravve adi miheka bodu musibati jeje kama baanama emihaya ekamuga kadege faanu emihaya ehi terewumga demi hunname ade Khadija radhiyallahu anha egotay vidaluwi nabiyya sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen fonumu kurimbes ekadege faanu kiben faha kure fawa mativeri makarim akhlaq sababum ade ehimbe kamana inga wada kannama mifada mativeri sifatika lifawa farate duha koes ifada farate Allah subhanahu wa ta'ala nikamatinu kurabwanikam ade mistakuna hi teriwa mihaka hewge abadwes duniyama abadus divigin danikam Khadija radhiyallahu anha deke wada gannawa e insanu huriya mujtamaige veskofawa tadribai kamawati ef Khadija radhiyallahu anha ekadege faanu faanaku mi wada gannawani Khadija radhiyallahu anha ge bodubebe kamawa waraqat bun nawfal gariha mi denne wona waraqat bun nawfal taki ade ahlu kitabi nasorainge deenuge matiyege emihunge fok kiyawagen emihunge fettawga swa khabarta inge hedun teri mihe izamanuga ulunu kommekas waraqat bun nawfaluge ari Khadija radhiyallahu anha nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga wadagen kan hinga degotuge wahakai waraqata khabar devumu ekadege faanu mi dannawani e Muhammaduge faane hamakashwarun kadege faanuge gaatati wadagati Musa ge faanuge ariha wadagennevi malaikataye adi timanna Allah gandi buname kadege faanu mi rashun ebehi makkai nerleve duhu timanna duniyage hunnana nama hamakashwarun eduhon kadege faana nasrude mihe gotuga timanna hunnana me ebagotu nabiyya sallallahu alaihi wasallam haram wadagemi dannawani awa mukhrijiyuhum ebaami ebehi mi rashuga hawduwerin timan kadege faanu mi rashun beer kolla faana hiye ebagotu waraqat mi dannawani adehe kadege faanu tik ekamakagen ti wadagennevi islam deenage mihaku rasulaku wadanu nugannave ekamuge sabun ebe kadakame medu adawaat teriwane bayako e mujtamai ganei hamakashorun kadege faanu wes mirashun ehen nabi bekadun beru kollewunu kota kadege faanu wes kadege faanu gawmuge mihum mirashun beru kollane ade kommekas efahu wahi aun huttikendiyei adi devana fara wahi aum kurin waraqat bunawfal niyave marwegen diyakama mi riwayatu gasawani kommes agon me riwayatu funkom visnadaru emme furtam wagudum ferigum ves rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas teduko ekalege faana hibwardi ekalege faana nasrudin bekamadaki Khadija radhiyallahu anha kam inge wadagannawa ade ehemwe eduwa faho adi ega fon ekamana avahare wadagatuma dandin ekama avahare wadagan pawani hijure nabiy sallallahu alaihi wasallam wadaгаtumge tinharu adi riwayat fassaharu kurin kama isbave adi eduwa jehende rasul sallallahu alaihi wasallam kurimati komme kamegga emme boda ekadege faana nasru devwa farate gotuga hunnevi Khadija radhiyallahu anha adi hemege nunto ekadege faana hira farbade holaga innewa fe kurimati kantatakko emme furtama ekadege faana bodu beben gaatan nugos ekadege faana Khadija radhiyallahu anha garihe ais ekamanage faratun ehitiri kame duni mi ade hikumetteri wafateri ehiteri ambek sabun insanu ade firihinunna libigenda
matiwiri kama fasihe kam mi hadisen sangon meginde komme ke khadija radhiyallahu anha islam dina koddewa khidmatu waake ke algon menna mifada wagute gade dakka kolundaana wahakenno adi mifada kuda wagute ge ewa kangon menna bayan vesnu koddewene ade ei ummatuge horiha mu'minunge mamma adi suwaruge gawa imme matiwiri anhim bekamun terega khadija radhiyallahu anha himne wadagannawa du'a ki algonda tiyemme halobeti akhunna hutum ekamana ayako adi rasul sallallahu alaihi wasallam ayako madama adi qiyamah do surge Allah subhanahu wa ta'ala devu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh